Mona ke moaho wa SABC Auckland Park Johannesburg re utlisetsa ditaba tsena tsa moraorao re le studio 10 empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. As I understand, you are saying the ETV decision was in a different context. Yes, it was. Qeto ya ukwalwa ha mokgwa wa kgaso wa analog mafelong a kgwedi ena ho tla namolwa ke qeto ya lekgotla la dinyewe. Tabene re tshwiste ka bongata ba rona o botse yana gore if go etsagala ntho tsena mo gae batho ba family bone gona re setse re tshogile tsena family one ikutlwa yang. Sepolesa sa province ya Northern Cape se fuputsa boshodu ba ditopo tse tharo mo shareng wa Krooman. Critical decisions have to be made, and in critical times you have to make critical decisions, and these are critical times for the Congo. President wa Democratic Republic of Congo ke hore DRC ka bokgutshwanyane Felix Tshisekedi o theile maqhama le wa mphato wa hae wa Rwanda Paul Kagame. Moedumela o amoetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 puong ya matsoho ke na le Mphoteme. Re theoha le tsona qeto ya mmuso ya ho fetola mokgweng wa digital ho tloha ho analog e leng ka la 30 ana le motso le mong kgweding ya hodimo ha o bonahale eka o tla atleha. Lekgotla le phahameng la dinyewe la Gauteng le bolela ha qeto ya letona la dikgokahanyo ya ho senonye maikutlo a setjhaba ka letsatsi lena ho ne ho sa etswe ka toka. Nyewe mona ke hore ho kwalwa ha analog mafelong a kgwedi ho tla tima dimilione tsa ma-Afrika Borwa monyetla ho shebella dithelevishene haholoholo batho ba kojwana di mahetleng. Letona la dikgokahanyo le hanyetsa tseko ya ETV ha o thibela ho kwalwa ha analog mafelong a kgwedi ena ka hore ha o mabaka a utlwahalang a ho beela ho nongwa setjhaba maikutlo ka mohato ona. When the decision to proclaim 31 March 2025 was taken by cabinet, the minister did not go to the applicants and say, I'm now thinking of 31 March 2025. That did not happen. That we accept. And our submission is that it in fact did not have to happen. Maikutlo ana a letona a ile a fumana kganyetso ka hore ha a tsamaisane le molao ebile letona le hloleha ho latela metjha e tlang ho fokotsa sekgahla sa tshitiso e ka bakwang ke ho kwalwa ha analog. When the court set out the basics of consultation, the different context, the slightly different context, I must say, because it's still in the context of digital migration and issues concerned therewith, even in the ETV petition. So I'm saying the requirements are set to prevent this kind of, because maybe rather have some endless consultations in order to bring this whole matter of digital migration to a close. Ka tshito ngwahola SABC ile a ngolla letona hore ho kwalwa ha analog selemong sena ho tla lebisa ho tahlelo e kgolo ya ditjhelete le etsa boipiletso hore letsatsi lena le busetswe morao. The minister deposes to that affidavit at a time when he is in possession of the letter from the SABC which tells him, indeed you are going to bring about our demise if you implement ASO on the state. And not only does he not put that letter up, he fails to disclose it, he deposes to an affidavit which contradicts it without any basis. Katlolo nyeweng ena e lebeletse nakwaneng e sa fediseng pelo. Ha re tloha Afrika Borwa re fetela naheng ya DRC re fumana hore mopresidente wa naha ena e leng Felix Tshisekedi o dumellane le wa mphato wa hae wa naha ya Rwanda e leng Paul Kagame ka ho theha maqhama a ho fihlella kgotso ya moshwelella naheng ena ya DRC fela karolong e ka botjhabela. Batho ba bangata ba makaditswe ke kopano ya Tshisekedi le Kagame ka morao ho iphapanyetsa kopo ya kopano ena sethathong fela maemo a ntse a tswela pele ho mpefala DRC botjhabela.
We are looking for a political solution and we're committed to it. The problem that we have is that despite the commitments that Rwanda or the lip service that Rwanda serves to the cause of a political solution. Haesale Kagame le Tshisekedi ba seollana ho latela ditlhaselo tsa marabele a M23 mo mokgatlo wa matjhaba a kopaneng o qeteletseng o qosa Rwanda ka ho thusa marabele ka dibetsa. The United Nations reported that DRC security organs were responsible of more than 30% of human rights violations in conflict zones. Mopresidente wa mehleng wa DRC Joseph Kabila o tlositse mohlahlami wa hae Tshisekedi ka dikgotlang tse teng pakeng tsa hae le marabele a M23. Critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions. And these are critical times for the Congo. If I am weak, whose fault is it? Is it the fault of my neighbor or my enemy, or is it my fault? If and when you answer that question, then you'll definitely find a solution to the problem that you have. Mahana puso a M23 a boetse a hapile taolo e kgolo ya Congo Botjhabela ho kenyeletswa le ditoropo tse pedi tse kgolo le batweng lena. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore o fetolwa ha dikarete tse tshehla hore o sebediswe tse ntsho ke lekala la dithuso tsa ditjhelete tsa mmuso SASSA ka bokgutshwanyane ho fihla pheletsong hosane. Ho ntshetsa tabeng pele re buisana le mmuedi wa lekala lena e leng Paseka Letsatsi. Ntate Letsatsi re a amohela ditabeng tsa rona tsa Sesotho ho SABC2. Khotso ntate re thabela ho bana lona ka jeno. Ntate Letsatsi bahlanka ba lona ba supileng ba tshwaretse boqhekanyetsi. Ana re ka re se ke silelekela sa maemo a bobodu ka go lekala lena. Ntate ho tshwere batho ba 7 ba SASSA ba itreke batho ba kantle ba ne ba sebedisana kaofela. Empa re SASSA ena le basebetsi ba about 4,000. So re ka se re ha o tshwere ke batho ba 7 out of 4,000. Re bere re mhlomong ke ntho e tlwaelehileng ko SASSA. Ra tseba hore batho ba sebetsang SASSA ka nako tsohle ba sebetsa ka matla ho etsa hore batho ba thole tjhelete tsa bona. Empa le tlo tswela pele ka matsholo a lona ho lekola rona dikantorong tse di naha ka bophara na maemo ke mofuta ofeng. Re ne re qala mo re santsa ne re tlo ya ko pele re di ko Johannesburg ko ofising ya teng program ya front management re tlo etsa maisa kaofela South Africa re saya le di provinces tse ding. Jwale ke a bona mona hore le thakgola dikarete tshebediso dikarete tse ding tse ntsho ho amana jwang le diketsalo tsena tse etsetseng mona Johannesburg. Central Bank e buile hore dikarete tsa SASSA tse gold di na le hore batho ba kgone ho kena ba butswe tjhelete ka tsona. Jwale ke ka ho batho ba rona bonkilweng decision Post Bank le SASSA hore ho tjhintjwa dikarete ho dikarete tse ntsho tsa Post Bank tse hore batho ba di thole. Mola ke re jwale o tlamehile ho thola karete o etse menwana jwalo jwalo. Ke ka ho batho ba tlamehile ba tlowe ba nke dikarete tsena tsa Post Bank tse ntsho. Jwale di ntse di tlo thibela boqhekanyetsi bona bo etsahalang. Re le ka hohle le hore re thibele boqhekanyetsi bo etsahalang o di granteng tsa SASSA. Hobane re bone hore tse gold tsa SASSA tsa khale ha di tloha ha o ka wela fatshe a ena le lebitso la hao. Ya bobedi ke tlamehile fela ke nahana hore o hlahile ka 1947 a kere ke batho ba holo ba sebetsa dikarete tse ha ke nna nne fola rohle 1947 ke a tseba hore pin ya ke 1947 nka ka e sebedisa hohle mo ke batlang ho sebedisa. Hosane ke letsatsi la ho qetela la boingodiso ba dikarete tsena tse ntjha tsena maemo a ditaba tsa mofuta ofeng le kgotsofetse? Ha ra khotsofala haholo ntate ko ona mo ba fitlileng ko 1 million batho bana ba tlamehile ba swape dikhati ba 2.9. Jwale ho thungusana le batho ba bangata ba tlamehileng ba swape dikarete tsa bona. Empa ya bohlokwa e re tlamehileng re bue kore ka osane ke letsatsi la ho qetela dikarete tsena tse gold tsa SASSA di sebetsa. Empa batho ba ka nna batla ba tlo tjhentjha dikarete tsa bona ba thole dikarete tse black. Le ka moral letsatsi la hosane. Le ka moral letsatsi la hosane ba ka nna batla ba swipe dikhati mare ntho e bohlokwa kore ba tsebe hore tse gold ha di sa sebetsa ho feta ka di 20 tsa March. Ntate Letsatsi ke le buile haholo ka nako ya ho mhlomphedi. Ka leboha. Moe ha ke buela ke o amohele eo ke mmuedi wa SASSA boemong ba naha e leng Paseka Letsatsi re fetela mabenkeleng.
Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2. Re atela pele, sepolesa sa province ya Northern Cape se theile sehlopha sa tshebetso ho fuputsa boshodu ba ditopo tse tharo moshareng wa Kurumane bekeng ena. Ditopo tse utsitsweng ke tsa banna ba babedi le ngwana wa ngwanana. Onwa ke moshara eo ditopo tse tharo di ileng tsa utsuwa ka Mantaha. Ho ya ka diphuputso tsa sethathong tsa sepolesa, banna ba babedi ba keneng sebakeng sena, mme ba otla molebedi, ba ntano motlama le ona ho utswa ditopo tse tharo. We can say that the police has created a task team in terms of doing what they're supposed to do, and we've just given guidelines on where they could look. Ho bile le kopano pakeng tsa malapa le batsamaisi ba moshara ho sengwa ka jeno. Malapa ha ka rata ho hlahisa maikutlo ka tshabo ya ho nyopisa diphuputso. Morena wa Motsana wa lehae o re le yena o ntse a tshositswe ke ketsahalo ena. Gona le ba ile gore ba na le di-policy ga ditse go ba gona ba tshogile go le go kae gore ha go diragala diotse a mme policy tsa bone di safe go di gona. Ha ditaba di sa le mothating ona, baahi le bona ba bontshitse ngongorego e kgolo. Bone gona re setse re tshogile tsena family yone e ikutlwa yang cause ke nagana ba setse ba prepare taba tsa bo di-funeral. Re disappointed ka moshara wa motheo wa bophelo because ga re itse gore go diregetseng gore ditopo di nyelele ko moshareng. Botsamaisi ba moshara le bona bore bo tshositswe ke ketsahalo ena, mme bo tla sebedisana le sepolesa ho fumana baitsi ba ketso ena. Moshara o re o tshwere ka thata ho hlophisa ho thojwa maikutlo ha malapa a amehileng. Sepolesa se re se thakgotse diphuputso, mme se kopa mang kapa mang ya nang le lesedi ho thusetsa. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kurumane, Northern Cape. Re atela pele, letona la ditjhelete provinseng ya North West ke Netso Mosaneugi o abile diranta tse dibilione tse 50 a na le metso e 5 felwane supa bakeng sa selemo sena sa ditjhelete. Boholo ba tjhelete ena bo tla sebediswa lefapheng la bophelo, mesebetsi ya setjhaba ka ho nya ditsela le ntshetsopeleng ya meralo ya motheo ka kakaretso. Tekanyetso kabo ya bobedi ya ga Mokhuduthamaga Moseneugi e tlhalosa kabo ya province le maano a go matlafatsa tlhabololo ya mafaratlhatlha go tlhola ditiro le go fokotsa lehuma. Honorable Speaker, the budget proposals that are being tabled today are aimed at responding to the medium-term development plan, which is at the center of planning for the government. The budget allocated for 2025 financial year is 55.7 billion, which is geared towards addressing the priorities of government as set out above. Moseneugi a re bontsi jwa tekanyetso kabo e abetswe lefapha la boitekanelo ga mmogo le la ditiro tsa setšhaba le ditsela. A budget of about 44.4 billion is allocated to the social cluster departments to enable sector departments to contribute to the reduction of poverty and to tackle the high cost of living in line with the MTDP priorities. Le fa go ntse jalo, makoko kganetso a khadile tekanyetso kabo eno. As the province, we are facing unprecedented levels of unemployment, and the budget allocated for relevant departments that can rescue the situations, they are given less budget. But secondly, also it appears that there's no concrete plan to rescue the situation. In terms of the housing, in terms of infrastructure, in terms of job creation, we haven't got a lot of successes there. The 3 job creation strategies that they did mention are all temporary jobs. Go santse go tla bonwa gore a tekanyetso kabo e tlhagisitsweng e tla tlisa diphetogo tse di bonalang mo matshelong a baagi mo profenseng. Sentle English, SABC News, Mahikeng. Ditherisano tsa komiti ya meyara wa masepala wa Ekurhuleni di le mokgatlo wa basebeletsi ba bommasepala wa SAMU tsa o rarola ditseko tsa mapolesa Ekurhuleni Metro di qala hosane. Mapolesa a mangata Ekurhuleni Metro a bakile tshubuhlellano e matla ya phallo ya sephethephethe nakong eo a neng a ipeletsa ka ho kwala mmila wa N3, N17 le N12 Johannesburg ka makoloi ya ona a mosebetsi. We acknowledge the issues that they have, we acknowledge the urgency of the issues, and let's agree on a conflict resolution process to deal with those issues. Ditlaleho di supa hore boipeletso bona bo ne bo se molaong ka ha mapolesa a ne a sa fuwa tumello ke masepala. Komiti ya polokeho ya baahi ya meyara wa Ekurhuleni
e dumetse hore boipelaetso bona ba mapolesana bo pakile tshitiso tshebetsong ya letsatsi ya mmasepala. Your airport is our hub of economy. The airport, it was disturbed. If you go R21, there's a lot of industrial sites there. Baetapele ba lebatowa ba SAMU ba re ba tla kopana le ba mmasepala ho rala maano a tswelopele. We met with the MMCs there in the chamber, and we agreed on the process flow of the meeting that they are still going to meet as the mayoral committee with the mayor. Ati haile location la Kgotsong Bothaville provinceng ya Free State ba aiba neng ba loloma ke kgalefo ba ile ba emisa dintho tsohle tsi ile ha ba ipelaetsa kgahlano le phano e fokolang ya ditshebeletso. Ha hona service delivery e bonahalang mona. Khale re bua hore hona le manyofonyofo a itsala masipaleng wa rona. But ho fihlela no ho bonahala ho sena motho a re fantsebe. Letona la makgotla a metse la Free State Saki Mokoena le etetse sebaka sena e le teko ya ho rarolla diphephetso tsa baahi. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne e kwala horeng ya bohlano. Ranta e ne fokola ka jeno kgahlano le dolara ya Amerika. Diabo tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $70 barrel. Sena se tla ka morao hore Russia e dumele tshisinyo ya Amerika ya ho kgina ditlhaselo kgahlano le Ukraine haholoholo meralong ya yona ya energy. Moyo ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang. Lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswene a ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifu wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Le fumuta ungwa latela ka bolepi. Ke o taba. Jamme ke le bopa bui maduma tsa bli pasantse re shebile hona bolo ba Gauteng ho tla jala ka thekong se se bala re Pretoria se Mamelodi e tla be dipula tsena tse matla mpa tse shebile hona bolo bana ha ka re sa bolo ba Freestata se se salwa ka Apindon tla jala ka Mafikeng ho thosa tla fitla hona ka hara ho ka boprima ho hlokomela fela tlebele fasana a jileng a daduma ho sane pula tse matla dihlahle di hanele hona ka Kapa boprima ho no lo jalo tla fitla hona ka ro Kapa le boa re shebile bolo bana hateng ha pula tse buletse tla fela re shebile bolo ba Freestata ho tla jala hona ka Mafikeng se se salwa hona ka Polokwane e tebele fela mafasana a jileng a diduma ka thoko ho mabopo ho sentse bana la fela moya senka ba pura blipi ba itse tlhokomedisa hore ka thekong ho tla jwala hona ka harubba le hole Pretoria se Mamelodi pula ditlahle di ne ka mahadima a kotse ha bo sane teng ho tlhokomele hore ba pura blipi ba itse tlhokomedisa hore ka pa boprima ka palaboa le hona ka re ka pa boshabela ho tla hlofoke moya o tsopela motjhiselo oma o ba ka ngahla e che ha di khatente mahloki di la ha sa maoto ba ga boholo ba Gauteng ho tla hlophole ka mafatsane a tseleng ra duma di gradi di rita fela ho mashome a mabedi a motse o mong kaofela ha re shebile hona ka fere ena kgeng tla qale fela ho shome le motse imena ho futla mashome a mabedi a motse o mong kaofela Polokwane ha o phetho e kalo boholo ba digradi di ka tlatse fela ho mashome a mabedi a motse imehlana kaofela ka mafatsane a tseleng a diduma le phalale e rita fela ho mashome a mabedi a motse a motse robedi kaofela pa ka tla hlo tshese mashishing ho tla jwala hona ka Carolina ho tla hlo ipholle fela ho sa enka di gradi di rita fela ka tlatse ho mashome a mabedi ha re shebile e malahleni Middelburg di tla hle di rita fela ho le shome le motse o robong le mashome a mabedi a motse mme kaofela Freiburg ho tla jwala ka Lady Smith ka mafatsane a tseleng a duma le maru mona le mane ha re shebile Peter Maritzburg le hona ka thekong o hlokomele re tla hlopho di gradi di rita fela ho mashome a mabedi a motse e robedi kaofela ha re shebile ka Komani ho tla jwala hona ka maletswa le teng ho tla hlotshisela rita kumba le hona ka Kanojole di gradi di rita ho mashome a mararo a motse emehlana kaofela ho paka ho tla hlotsitse ho ntshong ka bodibeng boholo ba Kapa boprima ka mapula tsena tse matla ha re shebile Lensburg le hona ka Worcester le teng ho
hlokomele re tla tlo tshise fela ho itekanetseng dikgerate di reta ho 30 a metso e tsheletseng kaofela a Pintone ha pheto e kalo ho bonahala o tla tlo tshise ka Calvinia o tla tlo tshise dikgerate di reta ho 30 kaofela ha re shebile hona ka Carnarvon ho tla jwalo ka Kurumane le teng Mpakile o hlokomele re tla tlo tshise hona ha tsale Haka Freestad Bothaville e tla tla tshise ka pula tsena tsa ha isala se tlo shebile ka Sosolo ditamating tsentse ke salbele hona ka Bloemfontein Masokolareng re shebile ka Velkom teng o hlokomele ho tla tlo iphole fela ho sa enkae ka mafatsana a jedeng a dodoma re shebile webinar lona ka Facebook le teng o tla tlo tshisa se fela ho itekanetseng dikgerate di rita fela ho 30 a metso e mengwe kaofela antse re shebile ka Ottosdal tla jela ka Mafikeng o tla tlo tshisa se fela ho itekanetseng Vryburg le hona ka hare ho Taung teng o tla tlo tshisa se fela ho itekanetseng ba buitsa pele ka a be etso khotso